batandatu aho 13 ari abagabo abandi 13 bakaba ari abagore bivuze ko ari 50% y'abagore na 50% y'abagabo ni nabwo bwa mbere bigeze kuri iki gipimo mu Rwanda. Aba batandatu bashya barahiye basanze hari abamaze manda y'umwaka umwe bagiye gukomezanya nabo bakazasoza manda y'imyaka 5 nyuma y'umwaka umwe abandi bayisoje kuko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Yego duhindura ingingo tubasomere ni inkuru ivuga ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko Afurika idakwiriye kugira uwo yegekaho umutwaro w'umutekano wayo. Aksavera iyi ni inkuru yanagarutsweho n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Imvaho Nshya, The New Times, Le Canapé, Tarifa Rwanda, La Une n'ibindi bitandukanye ivuga ko umukuru w'igihugu akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yabigarutseho kuwa kabiri w'iki cyumweru ubwo yatangizaga ku mugaragaro inama mpuzamahanga y'iminsi 2 y'abagaba b'ingabo zirwanira ku butaka bo muri Afurika n'ahandi hasigaye ku isi ikaba yarabereye mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yashimye abitabiriye inama maze avuga yuko muri iki gihe ibibazo by'amakimbirane bikomeje kwiyongera ariko ko ingabo zikwiye gufata iya mbere mu gushaka ibisubizo. Yashimangiye ko Afurika idakwiye gutegereza ko hari uwo yaharira inshingano zo gukemura ibibazo byayo by'umutekano kandi ifite ubushobozi bwo kubyikemurira. Ati Afurika iracyagaragaramo intambara nyinshi kurusha ahandi hose ku isi. Kugira ngo ibi bikemuke bisaba ubufatanye bukomeye ku mugabane ndetse n'imikorere ihuriweho. Yakomeje kandi agira ati ntabwo twakwitega ko abandi bazafata inshingano z'umutekano wa Afurika. Nta mbogamizi n'imwe duhura nayo tudafitiye ubushobozi bwo gukemura. Yasabye abo bagabo b'ingabo zirwanira ku butaka kurebera hamwe icyakorwa mu guhangana n'ibibazo bihungabanya umutekano muri iki gihe maze agira ati muri ibihe bikomeye ingabo zirwanira ku butaka ni ingenzi cyane nizo za mbere zoherezwa ku rugamba kandi nizo za nyuma ziruvaho. Ubwitonzi n'ubuhanga byanyu nibyo bitandukanya gutsinda no gutsindwa. Umukuru w'igihugu kandi yibukije ko muri iki gihe hari intambara nshya ziri kuboneka aho ubukungu n'umutekano bishingiye ku mbuga za interinete zambukiranya imipaka, ibitero by'ikoranabuhanga n'amakuru y'ibinyoma ashobora guhungabanya igihugu nk'uko n'intambara yabikora. Ati uburyo bushobora guhinduka ariko ihame rihoraho. Imbaraga zacu ziri mu bufatanye bukomeye. Uyu munsi ubwigenge ntibureberwa gusa mu mipaka ahubwo no mu bushobozi bwo guhitamo abo dukorana nabo hashingiwe ku nyungu zacu. Yakomeje kandi yerekana ko ubufatanye hagati y'ingabo n'abasivili ari ingenzi cyane kubera ko ingabo zirwanira ku butaka zikorana bya hafi n'abaturage kandi buri gikorwa cyazo kikaba kigomba kuba kigamije umutekano n'imibereho yabo. Ubwo dukomoje ku ngingo y'umutekano Jean Daniel reka dusomera abadukurikiye n'iyi nkuru ivuga yuko u Rwanda na Congo Kinshasa banzuye gukomeza ibiganiro kuri FDLR no ku ngamba z'ubwirinzi. Aksavera byavugiye mu biganiro byahurije muri iki cyumweru Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byagenzurirwagamo intambwe imaze guterwa mu rwego rw'umutekano kuva amasezerano y'amahoro yasinywa mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Iyi ni inkuru yanditsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo The New Times, RFI, Igihe, Imvaho Nshya, Kigali Today, CTCD n'ibindi aho byanditse ko intumwa z'ibihugu byombi zemeranije ko mu kwezi gutaha kwa 11 zizongera guhurira Washington DC mu nama y'urwego ruhuriweho rw'umutekano izaba yiga ku gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Minisiteri n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko abitabiriye iyi nama basuzumye iyubahirizwa ry'umwanzuro w'ingamba zo kwitegura ibikorwa byo gusenya FDLR zirimo gusesengura ibibazo ishobora guteza no guhererekanya amakuru. Havuzwe ko iki cyiciro kizajyana n'ubukangurambaga bwo gushishikariza abarwanyi ba FDLR kurambika intwaro hasi kugira ngo bacyurwe mu Rwanda kandi nikirangira hazakurikiraho ibikorwa byo gusenya umutwe hifashishijwe imbaraga z'igisirikare ku bazabinangiye kurambika intwaro hasi. Aksavera duhindura ingingo twerekeza mu gitangazamakuru Afrique.com mu nkuru yacyo aho bagira bati Solidification des relations entre le Sénégal et le Rwanda. Bisobanuye tugenekereje mu Kinyarwanda ngo ishimangirwa ry'umubano w'u Rwanda na Senegal. BBC yo itu Rwanda na Senegal bagiranye amasezerano y'ubufatanye mu nzego zirimo imikino n'ubuzima. Muri Shinwa Net ho batiki. Batu Rwanda na Senegal basinyanye amasezerano 5 y'ubufatanye agamije gushimangira umubano bafitanye. N'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye Jean Daniel byagarutse kuri iyi nkuru maze byandika ko aya masezerano yashyizweho umukono mu mpera z'icyumweru gishize mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yagiriye hano mu Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Diomaye Faye ni nabo bayoboye umuhango wo gushyira umukono kuri ayo masezerano y'imikoranire mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi n'ubworozi, gukuriranaho viza hagati y'ibihugu byombi,
ubuzima, urwego rushinzwe igorora n'iterambere ry'icyerekezo 2050. Perezida Paul Kagame yashimye mugenzi we wasuye u Rwanda avuga yuko ibihugu byombi bisangiye indangagaciro zo gushyira umuturage ku isonga. Ati Jean Daniel, ati u Rwanda na Senegal bisangiye indangagaciro imwe yo gushyira abaturage imbere, gutanga ibisubizo no kugendera ku cyerekezo gihamye cy'iterambere. Ibiganiro byacu byashimangiye umuhate wo gushyira mu bikorwa aya masezerano. Yakomeje agira ati kandi tunasangiye intego yo kwigira k'umugabane biyobowe n'ubuyobozi bubazwa inshingano n'iterambere ridaheza. Perezida Kagame yakomeje avuga ko u Rwanda rwize ko iterambere rishoboka binyuze mu gukorera hamwe no kubakira ubushobozi abaturage bwo kubigiramo uruhare. Ati mu Rwanda twize ko iterambere rishoboka binyuze mu bumwe, ibigo bikomeye no kubakira ubushobozi abaturage bwo kubigiramo uruhare, ariko kandi bisaba kugira intego ifatika n'uburyo bwo gushyira mu bikorwa. Aya masomo yahinduye uburyo tugera ku iterambere mu gihugu. Umukuru w'igihugu cya Senegal Diomaye Faye nawe yashimiye mugenzi we w'u Rwanda, yemeza ko uru ruzinduko rwari rugamije kunoza no kuvugurura imikoranire hagati y'ibihugu byombi. Yavuze ko iterambere ry'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ari ikintu gikomeye kigaragarira buri wese, yongeraho ko yifatanyije n'ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko anishimira ubudaheranwa abanyarwanda bagaragaje. Uyu perezida wa Senegal yashimye ubushuti n'imibanire myiza y'abaturage b'ibihugu byombi, asaba ko hashyirwaho komisiyo ihuriweho igamije gufasha mu kunoza imikoranire n'iterambere rirambye hagati ya Senegal n'u Rwanda. Perezida Diomaye Faye kandi Jean Daniel yashimye u Rwanda uburyo rwakiriye neza shampiyona y'isi y'amagare yari ibereye bwa mbere ku mugabane wa Afurika. Anaboneraho kugaragaza ko umwaka utaha igihugu cye nacyo ngo kizakira imikino ya Jeux Olympiques y'urubyiruko izabera i Dakar guhera ku itariki 31 Ukwakira kugeza ku itariki 13 Ugushyingo 2026. Iyi mikino nayo ni ku nshuro ya mbere izaba ibereye muri Afurika. Perezida Faye yasabye u Rwanda kuzamufasha kwitegura Xavier. Maze u Rwanda narwo rubinyujije muri Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire rwahise rumubwira ko rwiteguye kubafasha mu gutegura neza iyo mikino Olympique y'urubyiruko izabera i Dakar. Minisitiri Neri Mukazayire ati dushingiye ku bunararibonye abantu bacu biteguye kuzabaherekeza mu rugendo rw'imyiteguro n'ishyirwa mu bikorwa rya Jeux Olympique mu gihe mwaba mubyifuje. Bassirou Diomaye Faye yashimangiye ko ubufatanye bw'ibihugu bukenewe by'umwihariko mu gutegura amarushanwa mpuzamahanga abera muri Afurika, kubera ko agaragaza iterambere ry'umugabane muri rusange. Ati biragaragara ko u Rwanda rukomeje kuba icyitegererezo. Tubona ko inyuma y'intsinzi u Rwanda rugira haba hari imitegurire myiza, gahunda ifite intego kandi ishyirwa mu bikorwa mu buryo butunganye kandi bufite umurongo uhamye. Ntekereza ko iri naryo ari ibanga ry'intsinzi y'u Rwanda, kandi nta kabuza ko muzakomeza kudutera ishema n'ibyishimo byinshi bituruka ku byo mukora mwe n'umugabane wa Afurika. Xavier, twongere duhindura ingingo. Mu kinyamakuru Sud-Ouest batiki baturubanza ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu bujurire umunyarwanda Sostene Munyemana yahamijwe nanone ibyaha bya jenoside. Naho ku rubuga rwa RFI ariyo radiyo mpuzamahanga bati jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Sostene Munyemana yakatiwe imyaka 24 y'igifungo mu rubanza rw'ubujurire rwabereye mu Bufaransa. Iyi nkuru kandi yasamiwe hejuru n'ibindi binyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo Mediapart, TV5 Monde, La Dépêche, Le Monde n'ibindi, aho byanditse ko urukiko rwa rubanda rw'ubujurire mu Bufaransa ariko rwongeye guhamya ejo bundi ku wa kane Sostene Munyemana ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi, ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ubufatanyacyaha muri ibyo byaha, by'umwihariko ibyakorewe Itumba mu karere ka Huye, rumukatira igifungo cy'imyaka 24 muri gereza nk'uko byari byaragenze mu rubanza rwabanje. Agaruka kuri iki gihano cyakatiwe Dr Munyemana, Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene watinya mwanga kumva ntiyanze kubona. Uwo ni Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu wagaragaje ko kuba Dr Munyemana Sostene yatsinzwe ubujurire bwe agahamwa n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi bishimangira kugira nabi abagomba kwitegura ingaruka z'ikibi abakora. Ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, Minisitiri Bizimana yavuze ku itariki 23 Ukwakira 2025 itazibagirana mu mateka y'ubutabera ku bakoze ibyaha bya jenoside, kubera ko ariyo Munyemana yahamijweho ibyo byaha ubuziraherezo agahanishwa imyaka 24 y'igifungo. Jean Daniel ati hari abavuga ko iki gihano ari gito ugereranyije n'uburemere bw'ubwicanyi bwa jenoside, ariko icy'ingenzi ni uguhamwa n'icyaha. Abanyarwanda baca umugani ngo u Rwanda urusasira imigozi rukayiguhambiriza, baba bashaka kwigisha indangagaciro y'ubudahemuka, bavuga ko ugira nabi aba yitegurira ikibi azazira. Abanyarwanda kandi baca umugani ngo agakambye ugatega u Rwanda, bashaka guhanura umuntu wigira gica ku iherezo rye ari uko ibibi akora bizamugaruka. Uwo ni Minisitiri Dr Jean Damascene Bizimana. Yongeyeho ati abajenosideri barimbuye abatutsi bagahungira mu mahanga nka Dr Munyemana Sostene niryo herezo barimo guhura naryo. Nyamwanga kumva
yanze no kubona. Yashimangiye ko urukiko ruhaye ubutabera abatutsi bishwe muri jenoside bikozwe na muganga Munyemana Sostene, kandi ko ruhojeje abacitse ku icumu barokokeye Icyarwa na Tumba n'ahandi mu mujyi wa Butare, aho Dr Munyemana yiciye akanicisha abatutsi. Minisitiri Bizimana kandi yahamije ko igihano cyahawe Dr Munyemana ari ishema ku kazi kakozwe n'abantu benshi kugira ngo ubutabera bugerweho, ashima babigizemo uruhare baba bakiriho n'abatabarutse. Uyu Dr Munyemana Sostene mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yari umuganga w'abagore uzwi nka gynecologue mu ndimi z'amahanga, yakoraga mu bitaro bya kaminuza bya Butare. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yahungiye mu Bufaransa mu kwezi kwa 1994, aho yagiye aba kandi akorera nk'umuganga mu bitaro bya Villeneuve-sur-Lot Long et Garonne. Ibi bitaro yabikozemo nk'umuganga wita ku ndembe kuva muri 2001 kugeza 2023 ubwo yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru. Turacyabasomera ibyasohotse mu nyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye. Jean Daniel Kanonto twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda, ariko duhere muri Cote d'Ivoire, aho kuri uyu wa gatandatu abaturage barenga miliyoni 8 bahamagariwe kwitabira icyiciro cya mbere cy'amatora y'umukuru w'igihugu yahatanyemo abakandida 5 barimo na Alassane Dramane Ouattara uri ku butegetsi kuva muri 2011. Abantu 60 nibo bari baragaragaje akayihayeho ko kujya muri perezidansi y'icyo gihugu, ariko haje kwemezwamo 5 gusa. Nk'uko byanditswe na Abidjanet, Jeune Afrique, Le Monde, Africa News na BBC News Afrique, Ouattara w'imyaka 83 y'amavuko arashaka manda ya 4 yikurikiranye. Muri abo bakandida 6 harimo abagore 2 gusa. Bo ni bande? Harimo Simone Ehive wahoze ari umudamu wa Laurent Gbagbo ubwo yari perezida kuva 2000 kugeza 2011. Baje gutandukana muri 2023. Kuva ubwo Simone Gbagbo Ehive ahita ashinga ishyaka rye rya politiki. Nibwo bwa mbere yiyamamarije uwo mwanya usumba iyindi aho muri Cote d'Ivoire. Undi mugore yitwa Henriette Lagou, gusa we ntazwi cyane nka Simone Gbagbo Ehive. Ni ubwa kabiri yahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu. Ubwa mbere byamugendekeye gute Jean Daniel? Hari muri 2015 ubwo yabonaga amajwi ubusa n'ibice 89%. Ubusa azabona ngahe? Reka tubitega amaso. Muri Tanzania naho kuwa gatatu w'icyumweru gitaha bazakora amatora rusange harimo y'umukuru w'igihugu ahemerewe abakandida 16 barimo na Madamu Samia Suluhu Hassan ugiye kwiyamamariza bwa mbere manda yuzuye nyuma yo gusoza yari yatangiwe n'uwari Perezida John Pombe Magufuli, akaza gupfa bitunguranye muri 2021 hategetseho amezi 4 kuri manda ya kabiri y'imyaka 5. Akasavera ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo This African, IPP Media, Daily News, The Citizen, Mwananchi na Pambazuka News byanditse ko umukandida Samia Suluhu Hassan wo mu ishyaka Chama cha Mapinduzi CCM, ishyaka rimaze imyaka hafi 50 ku butegetsi, ari uhabwa amahirwe yo kuzegukana intsinzi. Ibi bishimangirwa no kuba mu bandi bakandida 15 basigaye ngo nta ukanganya urimo, nyuma y'aho ishyaka Chadema rikomeye mu ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ryangiwe kwitabira aya matora, nyuma y'aho mu kwezi kwa 4 uyu mwaka ryanze gusinya amategeko ngengamyitwarire mu gihe cy'amatora. Hiyongeraho ko na perezida waryo Tundu Lissu yatawe muri yombi kuva muri uko kwezi kwa 4, aho ashinjwa ibyaha birimo ubugambanyi. Mu matora aheruka yo muri 2020 Tundu Lissu yayahanganyemo n'uwayatsinze ariwe John Pombe Joseph Magufuli. Amatora ari henshi muri Afrika, hari aho amaze kuba, hari naho nyine azaba mu minsi iri imbere. Muri Uganda naho ibinyamakuru bya New Vision, Daily Monitor, Chimpu Reports, The Observer, The Independent na Red Pepper byanditse ko komisiyo y'amatora yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu azaba tariki 15 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka utaha. Ni amatora azahatanamo abakandida 8 barimo Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'imyaka 81 y'amavuko uri ku butegetsi guhera mu 1986. Mu bakandida bakomeye bazahangana nawe harimo bande? Harimo umunyamuziki Bobi Wine w'imyaka 43 y'amavuko waje guhinduka umunyapolitiki. Ubundi amazina ye ni Robert Kyagulanyi Sentamu. Mu matora aheruka yo muri 2021 niwe wabaye wa kabiri nyuma ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni wayatsinze, ariko uyu Sentamu ntabwo yabyemeye. Iby'amatora kandi tubyanzurire muri Cameroon ho ejo bundi kuwa mbere hazatangazwa ibyayavuyemo. Yabaye ku itariki 12 z'uku kwezi kwa 10, hahatanya abakandida 12 barimo n'umukambwe Paul Biya w'imyaka 92 y'amavuko, irimo 43 amaze ku butegetsi. Hagati aho amajwi y'agateganyo yatangajwe mu ntangiriro z'iki cyumweru Xavera yerekanye ko Paul Biya yazaga imbere n'amajwi asaga 53%, naho wari umuteye icyugazi cyane, mbese wamuryaga isataburenge
nyarugenge ari we Issa Chiroma Bakari agira amajwi 35% nubwo yahise ayamaganira kure. Nk'uko byanditswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byiganjemo ibyo muri icyo gihugu nka Journal du Cameroun, Le Messager, La Nouvelle Expression, Eden, Cameroon Tribune na Cameroon Online, n'ibyahandi nka Jeune Afrique, RFI, Le Monde, The Guardian, African News na BBC News Africa. Byari biteganyijwe ko ibyavuye muri aya matora bitangazwe ejo bundi kuwa kane. None byashyizwe ejo bundi kuwa mbere. Kandida Perezida Issa Chiroma Bakari ntiyemera ibyayavuyemo, dore ko yari yarabanje gutanguranwa kwitangaza ko yatsinze ku majwi akabakaba 60%. Mu gihe Paul Biya yatsinda rero byaba bimeze bite Jean Daniel? Yaba agiye gutegeka manda ye ya 8 yikurikiranya izamugeza muri 2032 ubwo azaba afite imyaka 99 y'amavuko, abura umwe ngo yuzuze 100. Ubu ku isi rero niwe mukuru w'igihugu ushaje cyane, naho kubirebana n'uburambe ku butegetsi muri Afurika, umukambwe Paul Biya azi inyuma ya Teodoro Obiang Nguema Mbasogo uri ku butegetsi bwa Guinea Equatoriale kuva mu 1979. Uyu nawe hagakurikirwa nande Jean Daniel? Na Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville wategetse iki gihugu inshuro ebyiri, ubwa mbere kuva 1979 kugeza 92, asimbuwe na Pascal Lisuba waje nawe kumubererekera mu 1997 kugeza magingo aya. Uwa kane ni Museveni wa Uganda uri ku butegetsi kuva mu 1986. Aksavera duhindura ingingo. Umwunganizi mu mategeko wa Sylvia, uyu ni umugore wahoze ari Perezida Ali Bongo Ondimba wa Gabon n'umuhungu wabo Noureddine Valente, yemeje ko batazasubira muri Gabon kugira ngo bakurikirane urubanza rwabo ruteganyijwe mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa 11. Muti mubikuye he? Turabisoma muri RFI, Mediapart, Africa Radio na Le Monde, aho inkuru ikomeza ivuga yuko kuwa gatatu w'iki cyumweru aribwo Maître Pierre Olivier Sure yahishuye ko abakiriya be batazirirwa rwose birushya basubirira Breville, aho bagomba kuburanishwa ku cyaha cyo kunyereza amafaranga mu isanduku ya leta. Uyu mwavoka w'umufaransa akavuga ko urwo rubanza rwabo ari urwiyerurutso. Sylvia Valente Bongo Ondimba na Noureddine Valente Bongo Ondimba bafunzwe amezi 20 nyuma yo kudeta ya gisirikare yavanyeho ubutegetsi bwa Perezida Ali Bongo Ondimba mu kwezi kwa 8 2023. Sylvia yashinjwaga inyandiko mpimbano n'iyezandonke, naho umuhungu agashinjwa ubugambanyi na ruswa. Muri icyo gihe Perezida Ali Bongo Ondimba we yarafungiwe iwe mu rugo. Sylvia n'umuhungu we baje kurekurwa bigizwemo uruhare na Perezida wa Angola João Lourenço unayobora muri iki gihe umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka bemerewe gusohoka muri Gabon maze bajyanwa muri Angola, naho bahava Perezida Teodoro Obiang Nguema Mbasogo abushinjije gukomeza gushaka uko bwadurumbanya umutekano n'ituze by'icyo gihugu. RFI dukesha inkuru ikavuga ko kuwa mbere w'iki cyumweru aribwo Vice Perezida wa Guinea Equatoriale yanditse ku rubuga rwa X rwahoze ari urwa Twitter ko Ubufaransa bugifite umugambi wo guteza intugunda mu gihugu cye cya Guinea Equatoriale. Ni nyuma y'aho kuwa gatandatu ushize Ubufaransa buhaye Alfredo Hokemve wahungiye muri Espagne igihembo cy'uburenganzira bwa muntu, ariko ubutegetsi bwa Guinea Equatoriale bukaba bumufata nk'umugambanyi w'igihugu. Icyo gihembo yahawe gihuriweho n'Ubufaransa n'Ubudage.